Evo, čuli ste onaj uvodni dio, naravno poslije ovoga će slijediti i širi ekspoze o svim ovim pitanjima, a sada ćemo zamoliti našeg magistra nauka, gospodina Koldžu, da vam se on obrati, a on će upravo govoriti o ovom dijelu pitanja koje ste vi ovako lijepo postavili. Naravno, uz moju samo jedan mali dodatak, da znate da je bosanska voda jedna od najkvalitetnijih voda u Evropi, ako ne i u svijetu. Tako da imamo zaista šta ponuditi sušnom svijetu, odnosno da ne uvozimo vodu kad toga imamo na pretak. Prije svega želim sve da vas pozdravim, poselamim. Čuli ste moje ime, ja 23 godine radim samo ovo, znači vodim i smanjujem gubitke gdje me zovnu. U puno sam zemalja radio, ovo je sad možda već 50 projekata iza mene, trenutno radim i vodim projekat smanjenja gubitaka u Ulcinju, to vam je blizu, i Tirani u Albaniji, a uključen sam u projekat smanjenja u Dar es Salamu, Katmandu i Kolombu u Šrilanci i Katmandu u Nepalu. Prvo bi se dotakao samo naslova, ovo smo, evo sad smo se već smo zaključili, Sarajevo ima vode, mi smo ovo nazvali zašto Sarajevo nema vode, ima Sarajevo vode koliko god hoćete, Allah Đelešanu nas podario kao malo koga. Sarajevo ima dovoljno vode. Druga je stvar, kako se mi odnosimo prema toj vodi. Šta bi rekao jedan Aman u Jordanu, koji kada bi sve pokupio, pa cijeli Jordan, kada bi sav vodni bilo sve pokupio vode koji ima 80 litara po stanovniku na dan, za uredno vodosnabdjevanje trebate 166 litara. Iz Sarajevskog polja se crpi 3,5 kubika, prilike 3,5 kubika u sekundi, 3,5 litara, možete zamisliti, 4.000 ukupno. To bi bilo otprilike dovoljno sa ovih 166 litara po IBO metodologiji, pa za nešto malo više od 2 miliona stanovnika da se snabdiju uredno vodom. Naravno, tu treba dodati industriju, treba dodati, ako imate stočni fond, turiste koji dolaze, ali bez obzira, to je činjenica da ova količina vode koja se sada zahvata na izvorištima je više nego dovoljna za uredno snabdijevanje Sarajeva. Naravno, postoje neki projekti za proširenje, ako nekada dođe za to prilika, ali u ovom momentu to definitivno nije potrebno. Sad ono vaše pitanje, gdje to nestaje voda koja se isporučuje. Prvo, jedna stvar koju bih volio da raštim odmah na početku. Nisu to gubici. Svi govore gubici pa neki procenat. To nisu gubici, to je neoprihodovana voda. Gubici su nešto drugo. Gubici su dio neoprihodovane vode. Vodovod zna koliko je vode isporučio u sistem i zna koliko je vode fakturisao. Razlika između ta dva broja je ono što je nefakturisano ili neoprihodovano, što im ne može donijeti prihod. Sada, šta može biti neoprihodovana voda? Šta je čini? Po IVA metodologiji, ja ću se često pozivati na IVA International Water Agency, Međunarodna asocijacija za vode, koja je propisala metodologiju i propise na koji se to način radi. Prvo, jesu gubici, ali imaju dvije vrste gubitaka. Jedno su real loss, stvarni gubici, ili kako mi nama možda bliža terminologija, fizički gubici. A drugi su engleski apparent loss, prividni ili komercijalni. Hajde kažemo komercijalni gubici, to je nama bliža terminologija. Znači, šta su komercijalni gubici? Komercijalni gubici su krađa vode. Komercijalni su gubici ako su neispravni mjerni uređaj. Komercijalni su gubici ako neko nedostaje u bazi podataka, a stvarni gubici ili fizički gubici su sva curenja. Bilo da su ona curenja na cjevovodima, peljevi na rezervarima ili bilo kakva druge vrste curenja. Šta još nedostaje neoprihodovane vode? Sad ovo su gubici. Nedostaje legalna neoprihodovana voda. To svaki vodovod ima po IVA metodologiji. To je voda koju bi vodovod u originalu trebao da koristi za pranje svojih sistema i ne treba da je fakturiši. Ali je to voda koja ne je donijela prihod. Znači on je zahvatio, potrošio je struju, potrošio je sve moguće supstance da očisti tu vodu, ali upotrijebio za nešto drugo. Ili je čistio filtere, ili je čistio svoje sisteme. I bilo bi super kad vodovod samo to radi. Međutim, ovdje u ovim krajevima, jugoistočne Evrope, ne samo Bosne i Hercegovine, kaže sve su ove zemlje iz Slovenije i dijela Hrvatske, jako blizu jedna drugoj, što se tiče ovog upravljanja vodama. Vrlo brzo smo mi našli način da još nešto uključimo u tu legalnu neoprihodovanu vodu. Pa onda, u Sarajevu je to malo teže, ali u nekim manjim sredinama se to dešava da obično fudbalski stadion obavezno u tome. To je onda, imate neki menadžment opštine, je obavezno menadžment fudbalskog kluba, to je miljenik opštine, neko zaljeva travu, neće plaćati. Imate tu sakralni objekt, imate vatrogasce, imate mnogo toga, ali onda imate i neke tamo možda biznis
biznismene ili ne znam šta, vlasnike bilo kakvih objekata koje neko svjesno ne ubaci u bazu podataka. Odnosno, on jeste tu, a mu se ne šalje račun. A onaj ko ne dobije račun, on nije dužan da plati vodu. Znači, ovo što sada govorimo, to je neoprihodovana voda. I Sarajevo ima između 72 i 78, ja isto čujem različite podatke, neoprihodovanu vodu. Druga stvar, opet sad kad se vratimo na te procente, procent se više nigdje u svijetu ne koristi. Procenat kad govorite o Sarajevu, to je samo za Sarajevo. I ne možete ga porediti ni sa jednim drugim procentom. Ne možete reći Sarajevo ima 72%, a New York ima 28%. Neuporedivi su ti brojevi. Zato je ta Međunarodna asocijacija za vode propisala metodologiju koja se zove metodologija vodnog bilansa i ona pokazuje vrijednost upravljanja vodovodnim sistemom kroz pokazatelje uspjeha. Postoje pokazatelji uspjeha za fizičke gubitke i za komercijalne gubitke. Najvažniji pokazatelj uspjeha, koji je ono što sve pokriva i kojim se određuje klasa upravljanja vodovodnim sistemom kad su u pitanju fizički gubici, zove se infrastrukturni indeks curenja, skraćeno ili infrastructure leakage index. On može biti najmanje 1, a onda kako je veći i veći, situacija je gora i gora. Zašto je 1? Zato što je taj infrastrukturni indeks curenja predstavlja odnos zaista vrijednosti gubitaka, znači vrijednosti u metrima kubnim na dan koliko se izgubi vode fizičke, kroz nešto što se zove neizbježni gubici. Ti neizbježni gubici, oni definišu stanje jednog sistema. Zato sam rekao da je neuporedivo. Neizbježni. Zavisi od pritiska u sistemu, zavisi od dužine cjevovoda, zavisi od dužine cjevovoda koji prolazi kroz privatne posjede i svašta nešto. Postoji jedna empirijska formula na kojoj se to računa. Da vam samo dočaram kolika razlika može biti. Beč ima 32% neoprihodovanu vodu, bar je to iz 2012. podatak. Infrastrukturni indeks curenja je 5,2. To je B kategorija po kvalitetu, A je najbolja do 4, ovo je B za zemlje razvijene, koji su onda razvijena zemlja, ide tako, znači oni su neka B kategorija. Pazite sad, Meka u Saudijskoj Arabiji ima 34%, samo malo više ima neoprihodovano vodu. 96 je infrastrukturni indeks curenja. 96, zato što su njihovi neizbježni gubici puno manji. Znači, mogli su ih izbjeći, a to nisu uradili. Ovdje, u istočnoj Evropi, a naročito u Sarajevu, sam primijetio, percepcija je da se pokušava neoprihodovana voda prikazati kroz fizičke gubitke. Da je to jest jednako. Znači, sve što je procenata, to je negdje pukla cijev. A onda percepcija ide još dalje, pa se kaže da je to pukle neke velike cijevi. Zamislite, pukne jedna FI 6, ko pukne FI 6, to nema Sarajevo vodi. Pola grada osjetit će se. Znači, šta je svrha da se mijenjaju u ovom momentu velike cijevi, to ćemo se kasnije vratiti. Ali, kada bi sva neoprihodovana voda u Sarajevu, sva neoprihodovana voda, kada bi bila, znači ovih, evo, ja sam rekao, od 4 kubika, oni otprilike 3 kubika je neoprihodovana voda. Zamislite da je sva ta 3 kubika fizički gubitak. Kroz manje od 6000 rupa promjera 6 mm pri prosječnom pritisku od 5 bara, kakav jeste u Sarajevu, sve bi to iscurilo. Znači, na ovih 1000 km, a ima ih i više, to je 1000 km samo mains, kako se kaže, znači glavna mreža, a ne i priključna mreža, mi tražimo 6000 rupa promjera 6 mm okruglih pri pritisku od 5 bara. Sada, da li je vjerovatnoća da su ta curenja koja postoje nalaze na malim ili na velikim cjevovodama? Pa naravno na malim. Iskustveno govori 8:2 je odnos. Zato što je na malim cjevovodama prvo slabijeg su kvaliteta, slabiji je način bio izrade njihov, ugradnje, i drugo, veće su oscilacije protoka i pritiska, ono što izaziva curenje upravo. Znači, promjene protoka i pritiska. Kada vodovod predstavlja svoje gubitke, on pokušava da prikaže da komercijalnih gubitaka nema. Što nije tačno. Za razliku od fizičkih gubitaka koji se nikada ne mogu dovesti na nulu, on će uvijek imati neku vrijednost, komercijalni gubici se mogu i moraju svesti na nulu, a ovu legalnu neoprihodovanu vodu neću da spominjem. Zašto je to bitno? Bitno je jer u svaki ozbiljan projekat smanjenja gubitaka kreće sa smanjenjem komercijalnih gubitaka iz jednog prostog razloga. Litar vode koju uštedite kroz komercijalne gubitke je 10 puta skuplji i do 10 puta skuplji nego litar vode koju uštedite kroz fizičke gubitke. A znam se sad fizičke gubitke morate imati posebno opremu. Morate tražiti, istraživati, morate kopati, morate mijenjati. A komercijalni treba samo da donesete odluku i da provedete tu odluku da pronađete ilegalnu potrošnju i da provjerite šta se desilo. Zašto je to tako? Pa jednostavno. Ako vam neko krade vodu, pa ne treba tu vodu platiti po malo prodajnoj cijeni vode. Ako uštedite vodu,
ako imate uredno vodosnabdijevanje, ta voda, uštedili ste samo proizvodnu cijenu vode, uštedili ste na struju, uštedili ste na hloru i na ostalim kemikalijama. Evo, Sarajevo ima redukcije, pa možemo reći da to možda bi bilo malo manje, ali sigurno 7-8 puta je razlika u cijeni između proizvodne i prodajne cijene vode. Sad ću krenuti šta bi trebalo, šta treba, a šta ne treba da se uradi, da bi se obezbijedilo uredno vodosnabdijevanje. Prije svega, mora se raditi planski. Stihijski nikada se neće riješiti nijedan problem. Možda ste neki od vas gledali na YouTube ili na vijestima neke srbijanske televizije kako premijer Vučić žustro raspravlja sa gradonačelnikom Niša. Znate šta je razlog? Jedan od razloga, možda ima više, ali ja znam jedan, 100%. Grad Niš je prije par godina odlučio da rekonstruiše vodovodni sistem. Pa su odlučili logikom koju bi mnogi prihvatili. Najstariju cijev ćemo prvo promijeniti. Najstarija cijev FI 600. 5,5 km su iskopali. Izvadili cijev. Stavili drugu. 2 godine Niš je raskopan. Ugrožen saobraćaj. 15 miliona eura je potrošeno. Kad su sve završili, šta se desilo? Ništa. Gubici su isti. Radili su neplanski. To se isto desilo. Ovi su potrošili samo 6 miliona u Igalu. Isto se desilo. Znači, samo 6 miliona, odnosno ovih 15 izgleda kao sitnica. Ali rezultat im je isti, tako da nije problem. Zašto se to desilo? Iz prostog razloga. Mora se napraviti, postoji metodologija kojom se definiše koji cjevovodi i kada treba da se promijeni. Tačno je da treba da se mijenjaju stari cjevovodi, ali to radite kada ste u situaciji da ste dobro sistem, u dobro stanje i onda najstariji mijenjate na takav način osigurate neki kvalitet sistema. U ovom momentu kad je situacija alarmantna, kad ste vi pred kolapsom, vi morate napraviti plan i vidjeti koji su cijevi, možda je cijev stara 20 godina, gora nego na 100 godina. I vi promijenite ovu cijev najstariju, podignete pritisak i onda vam popuca tamo 5 cijevi koje su bile u tom momentu čitljive, ali su bile labilne. I u tom labilnom stanju su držale vodu, vi kad ste promijenili dobijete još veće gubitke nego što ste ih imali. Prvo što bi trebalo uraditi je da se uradi vodni bilans, znači ova IVA metodologija od dna prema vrhu, da vidimo taj kako izgleda. Ja to još nisam vidio sada. Da vidimo koliko su fizički gubici, koliko iznosi, koliko je metara kubnih u sekundi se gubi na te gubitke, koliko se gubi na administrativne gubitke i koliko se gubi na legalnu neoprihodovanu vodu. Nakon toga će nas taj plan, taj vodni bilans će nas uputiti što treba da radimo. Ako su veliki administrativni gubici, puno veći, onda će samo njima se baviti fizički gubica. Naravno, to nije slučaj. Sigurno je ovdje ima fizičkih gubitaka. Samo je pitanje da li se zna šta treba da se radi. Vi možete skršiti jedan vodovodni sistem i 250 miliona veličine Sarajeva eura, vjerujte da se ništa ne promijeni. To je ono što mene sada, recimo, šta ne bi trebalo da se radi? Ne treba da se radi neplanski. A upravo to je sada nešto što mene zbunjuje ovdje. Ja sam poslije dužeg izbivanja iz zemlje došao i vidio raskopane ulice. Znam da je tender, upravo ovo o čemu govorim, da se uradi vodni bilans, da se napravi analiza i da se dobije u projektnom zadatku i fino piše da taj izvođač treba da napravi listu cjevovoda koje trebaju biti zamijenjeni. Izvođač je uveden u projekat, počeo je da radi, za 3 mjeseca se čeka njegov prvi izvještaj sa prvom listom, a cijevi su počeli da se mijenjaju. Na osnovu čega? To mene, iskreno da vam kažem, podsjeća kao vi ste bolesni, odijete doktor kaže hajde izvadi neke nalaze, da te vidimo krvnu sliku, ali međutim će te bubreg izvaditi. Pa šta bude? Pa ako bude, bude. Otprilike tako nam se sada dešava. Ne kažem, mijenjanje cijevi nikada nije, ali ako ima, mislim, pazite, u Dubaju sam radio, pa ni tamo se baš ne mijenjaju tako kako ko hoće. Možete nekada, može neko reći, pa dobro, ali ipak se nešto uradilo dobro. Uradilo se nešto dobro, postignete nekad nešto, malo neko poboljšanje. Ali pazite, moramo voditi ekonomski sagledati stvar. Opet se malo karikirati. Imate novo vozilo i pukne guma na njemu, šta ćete uraditi? Otište u vulkanizeru, svi ćemo mi to uraditi. Možda neko kupi novu gumu. Čisto sumnjam da će neko uraditi da kupi novi automobil. Ali da kupi novi automobil, riješio je problem matematički. Ima ove ispravne gume na automobilu. Da ne bi takav način radili, znači trošili tako enormne iznose novca, to bi trebalo da se malo izdefiniše. Još jedna jako važna stvar, nesretna stvar za Sarajevo, počela je 2013. godine kada je uvedena nova tarifna politika i prema kojoj imate različite tarife za različitu potrošnju vode. Pa imate, evo ja sam skinuo jutro sa web stranice, znači ispod 5 kubika 1,17 maraka platite.
Od 5 do 30 kubika 1,40, a više od 30 kubika 1,95. E sad, to bi imalo nekog smisla. Možda. Možda bi imalo nekog smisla kada bi jedan vodomjer brojao za jednog čovjeka. Ali kada vi imate više ljudi, više porodice sa više članova, onda to nema nikakvog smisla. Evo sad ovako, zamislite, znači dođe jedan poslanik državni u Sarajevu i još dobije onaj dodatak za odvojeno stanovanje, ima svoj stan i sam živi i sam troši od 166 litara po stanovniku na dan, 5 kubika za mjesec. Njegov račun je 5,75 maraka, 5 kubika puno najnižoj cijeni. A imate jednu devetočlanu porodicu i on troši isto tako, samo ih je 9 i potroši po 5 kubika, 45 kubika. E on će platiti 70,10 maraka i njegov kubik vode je marke 56. Gdje je tu logika? To nema nikakve logike. Bilo je još gore. Ja sam se borio da se ovo promijeni i uspio sam bilo je 20 kubika. Pa se povisilo na 30 kubika. Jedino pošteno je platiti onoliko koliko ste potrošili po istoj cijeni. Kubik ili 1 ili 100 kubika, on mora imati istu cijenu. To nema nikakvog opravdanja da se na drugi način radi. Ili da to povežete sa brojem članova domaćinstva ako već nemate dovoljno vode. Ali pazite jednu stvar, ja ne znam koja je logika ako od 100 litara vode 77 se izgubi, koja je logika da hoćete da uštijete novih 23, što su vam ostalo. To bi bilo, znači, proizvede neka fabrika vozila 100 auta, 77 je škart, onda će ovih 23 gleda da ih što manje proda. Ni to baš nije jasno. Ali sigurno ovakva tarifna politika će vjerojatno biti izmijenjena sada kada dođe neka od ovo EBRD ili KFE ko će već davati krediti. I evo ja imam zadnje još ovu, napravio sam neki koncept, pa ovo zadnje o čemu bih govorio, tko je kriv za nastalu situaciju. Bila bi to lista velika, ogromna. Prije svega sve prethodne vlade kantona Sarajeva. Sve, od rata pa na ovamo. A posebno ona jedna koju sam upamtio negdje 2000. godina kada je donijela jednu, ne znam kako bih rekao, kakva je to odluka bila, da se ograniči potrošnja, odnosno da se ograniči fakturisanje vodovodu Sarajevo na maksimalni 7 kubika za potrošače koji žive u zgradama. Direktno je sa tim utjecalo na povećanje legalne i neoprihodovane vode. Znači, mogli ste trošiti koliko hoćete u zgradama, a ne možete dobiti račun više od 7 kubika. A na stranu što oni koji su živjeli u privatnim kućama, koji spadaju u istu kategoriju stanovnika, nisu bili obuhvaćeni sa tim, nego su morali platiti koliko potroši. To je recimo jedno. Da ne govorim ova vlada isto koja je donijela ovu tarifnu ovakvu politiku, to je isto zaista katastrofa. Svi prethodni menadžmenti vodovoda, trebalo se boriti za ovo, trebalo se vidjeti šta se radi. Oni su bili na budžetu dugo vremena, čini se da je 2008. da je vodovod bio na budžetu dok nije došla ova globalna kriza. U to vrijeme u vodovodu je došlo do onoga prezapošljavanja, neplanski se zapošljavalo, nije se vodilo računa, nije se, evo do dana današnjeg nemamo vodni bilans, znači čini se da su svi prethodni, za ovim sadašnjim ne mogu ništa da govorim, ne znam, to o njima ćemo suditi kasnije. Krivi su i građani koji ne plaćaju vodu. Voda se mora plaćati, mobitel svi plati, struju svi plati, jer dođe ovaj pa isključa, ne znate sami uključiti. Mobitel vam ugasi pa ne možete nikako ništa. A vodu svi mogu sami da odvrnu veći, voda svada ohrabreni sa tim, neki ne plaćaju. A da ne govorim da ovi koji ilegalno koriste vodu, ti ilegalni korisnici to su ništa drugo nego lopovi. Isto je krali vi zlato, krali vodu. To vam isto. Na stranu što moram se ovdje pozvati, neću reći da je takva situacija u Sarajevu, ali gdje god sam radio do sadašnje neki 50-ak projekata, ilegalna potrošnja je uvijek bila priključena od strane radnika vodovoda. Ne može niko biti toliko vješt i znati kako i način će zaustaviti vodosnabdijevanje da postavi jedan ilegalni priključak. Ne kažem da je u Sarajevu, građujem se, da je tu u Sarajevu, ali u svim vodovodima kojim sam ja do sad bio bez izuzetka, to je bio slučaj, dokazali smo. I evo ja ću sad završiti ovu priču i o krivici, a i ovu svoju besjedu, citirajući Đorđa Balaševića, jedan njegov stih kaže: krivi smo mi što smo ih pustili. Hvala vam. Hvala.